pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Bakat sebagai bankan bas election lapi ong siya garu, lapi ong siya kasih siya jantia. Kajing kawang kete jong ki weipat ki parti. Ya ke parti NPP kalong ke basirkei hadu kata-kata. Nangis kem mapi hakani ka snong ru pio i lengba jong ka social media. Ngakan mausa ya kidur bahabriu jong gitu ki parti kibaki pensawalai pujat lai boskit kamtam ki parti bidonlang menetri ke sorkar sansnen ngangam jupoy perkat namanya tialang sansnen Swa bangyalit biang sa election. Kiong ke MPP kapasli ang judansu. Kinong yawan jo ki parti kiba ongno. Habang yaray ka kabinet niyay ray rengkat. Kay kabigi ong. Hana baka NPP kinong yalam jong ke NPP. Kilekat bakimon. Klaim daya konsol, klaim daya pelijumut, bat kita ki weipat ki parti, hapok ke kabinet, hapok ke sorkar. Ngelingannya tu ya pi, kajing sisa barok kolong, bamangi, kanu kebengi sim ya karang, ya sim, dakarangai kabaya hunlang. Barok kat armut ke minister. Kata kadek kam ka pangila. Tenrei kumbang pi ka banga slosi banyo i bahaka por election ke jingkeno ka pamilong syu ya ka parti NPP. Nangis kem mapiang ni po soyong ke seksiru piladon ke jing atatin ban kersyaan ya waden samlin. Nang tangang dia perslangan itu ya pi kajinya tim kajinya ko obri ko bomlong ikren su kiong hakan ni kapo tu selen ude kren di maka khaddu di patba joga konsensi jonga gide ki besar mentablen kan ki election nang ne soyong poisan ne soyong balai nga penkenmau ya kanina mangihap ban kenmau hadin jong ka arterik ubanay balay uba konrad bubadu prestun yotya ka subjek pedeng kadaya tau sorkar kumnungi don arpun reward tinggi dunas tangsat Kabut dekam lai huwei. Suwei na kadiang ruan terwa na kamon ruan terwa suna khamat ruan terwa suna din ruan terwa ada ngabu kerat lebih otia syu. Abak kadu minta berkhod dan sabusan mut. Haka sorkar matang dan sabusan mut. Hagi siya nga ngakwa bangin tang po sabu. Kan kambha. Timab kadu ngidon menta sabusan mut. Na kita kisah posan mut kisdang banwan temau hande soyong ngarung layo i katu kadetli ki social media ki baki keren ki bro live project live poskit bat kani kajing keren ki jongki ke penpau syai kedat bahkan nongrim jongki kamdon syu lada pikiran ben yang ikat tu haka arpunyo turik jong ugnay baar ban haka artarik ka MPP kayo arpun real kat nutam hadin mingladek tau sorka ngangam artatin bagi patba joko soyong barok kaway
kindang sya penbi kindang sya ia lambak lang ngam ngecu kata baling halaj ong kumta kalong namar ba karisol nilade bio lepa konong soyang bait lade bi penremyu badang samlim nu ken mau pinla banuweng ya ka sorkar NPP na keren lepa kata bat lade pikwa bat penrem ya umurang ba kababut PEC ya kani kapateng sansnem kabanwan toyas ngap kai mapi gitu ki perlok ki besulen temau yang ni nadula syai ngong episko bah banwarna ia ka agenda election jong pi ka bekumno ubadeng samlin mentaula nyautang ya ki kampenroy ki bawarna hakini ki kendai kentut daki folklor ko ki weipat ki dan kat kandidat jongi ki sanmut ki kandidat jongi wanso ya tho kerteng mapi kan lo teli ki futpat pilajnang ni kat do teli upai pilawan ai ya kene ka kendai kentut dai nam dai Lada pimla ya kata kenyo wat jeler syu utli day nam day atrai kenyo wat jeler syu utli namar ubah samlin ke parti jongi mentah kabun kam ban yatho yaki patba jong kasoyong konsensi yaki ki development ki bengilale yakin ki sansnem ke balaligno baru ngikwa banwa dia tu ya pi ya ka agenda lani ka subjek pedeng ke jongi ya kan ka sansnem jong pi ke banwan ar hajar ar pulai hadu ar hajar ar popra irang basnong badun purom mi bapeniat yang de jelang pila aihin lepa yang ko madu ngidon kam ya kami kamadan football ngidon kam ya ke school ngidon kam kiwai pat kilat jimpen roy bat ngidon kam ru kam tam ban kentu ya kayo kekot jong kilong ying kilong sem ya kasoyong konsensi barok kawin ngakwa banwan ban ong ngakmat jong pi kasorkar hapo jong kajing alamu konrat sang mabatnya kini kide ki isu ki bangiwan ban terwa hakmat jong pi penjob yau kandidat jong iu badeng samlin ba kani kajing kerku bat kini ki subjek pedeng ki bengila ong ngila ban penurlong kawai hadin kawai pat ni nakan ni kejeka namar kata persang balik meeting haki wai pat ki parti pan yaki ya ka agenda pan yaki ya ka jingken namar nado basdang hadu bakut ke meeting sulap mit ban ben yu samlin bapli yap kamiau yap ka khnai ru knor samlin yu proston kakamu yu kum kata panggi bro hostel yap kenit ki bro keno yu samlin yu proston ani me kenak ngau pikum kani kejing jiadon ei gabapla tenrei ken mau tang kawai kino kersan bait jongi ngakwa ban ong ya pitang kawai mangi na kalian ka parti NPP ngiyeng hakan nongrim ban pen keladur ya ka state me kaya barok kawai
Ngiyen hakenong rem ban warna ya karoy kapar ban ngiyen hakenong rem mo kakum ka manifesto jongi bagi kwa ban kentil ya kayo kakot kum mga ongepi ya kilong ying kilong sen nado kilong kemi nado kilong kepa kikon samla kibakren yo kam kibakren yo jam ngamut ban ong bengila ban aikam sorkarut lagi kwa katarket sigi kelong bala kumdo ar hajar ar pulai hadu ar hajar ar popra kumbasan lak mut kisamla ngin penyo yakikam lajong jongki bat kunju yakikam sorkar kata kabang kwa ban ong yaki ki program bat ki mission jongi ki baper anala det kanika election ngin sa pentrekam ngayu iki kon samla jong iki bedan ki sap ki pong ka baper lapi ong hakakam football hakarwai hakasiaw hakayelet hakaya akflin bat hakibabon serta ki sap ki pong ki bangidon ka NPP menta kabu Ahmad baya kita kisap jong pi ki kon samla ngin penkela bakan day kakiuja kabapin imja man lakasni kata kadai kakam gajong kata kadai ke program kabangidon kabangakwa bat pensyahid pa Ahmad jongpi iway pa iway nakata kadaw kumbangaong maneh ngawbha ay kacing job kabadon burom ya ibadeng samlin ki press menin ngadon opo office mareway meeting ki keli nga naman nga krenteng hangno kumtu badeng away lengkod ne hangno kumtu bangaong bakandon kejingkela ka politics hapo ka henriu ka hanyew ka praterik ngan yatu yapi kandon sisya dikenakan don sisa pengkrek ya kata bat penjob dan burom